أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಆದ ಮಿರೆಗೆ ವಾಹಕಾಗ ಮಾಯಗಳು ತಿಂಬೈಮ್ ಎನ್ನನಿ ಹೊರತಾಮ್ ಎನ್ನನಿ ಯಹೂದಿನ ನಸೋರಾಯಿ ಎಮಿಹಂಗೆ ಫೊಯ್ತ ದೋ ಕುರುಮದ್ದಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ಅದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೇಗೊತು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅಹಲುವರಿ ವೆಸ್ ದಕ್ಕಾವನು ವಾಹಕ ಎಪ್ಪ ಹೊಗ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಹೋಗ ನಮಾದು ಕುರುಂ ಮೀಹುಂ ಮನಾಕೊ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಮೀಹುಂ ಇರುಮಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಹೋಗ ನಮಾದು ಕುರುಂ ಮನಾ ಕುರುಮಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಫಳುಕುರಂ ಮಸೈಕುರ ಮೀಹುಂ ಗಹುರಿ ನುಬಾ ಕಮಾ ಮೀಹುಂ ನಂ ಹುರಿ ವೇಂದಿನಿ ಅಜಾಬ್ ಗವಾಹಕ ಎಫ್ ಹೋಗ ಗಿಬ್ಲ ಹೋದ ಮಸೈಕೊ ಗಿಬ್ಲ ಹೋದೇನೆ ಗೊತ್ತಿನ ನೈ ಬಗುತುಗ ದೆಂಗ್ ಅಮಲು ಕುರಂ ವೀಕೊಯ್ ಕೀರ್ತನ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ತೇರವನ ಆಯತುಗ ಮಾಯಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀ ಕುರವ ಅಂಗವಾಹಿನಿ ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ವಗಾಲತಿಲ್ ಯಹೂದು ಲೈಸತಿನ್ ನಸಾರಾ ಅಲಾ ಶೈಇನ್. ಮೂಸಾ ಗಫಾನು ಗೆನ್ನವಿ ಶರೀಯತ ಕುಫ್ರುವಿ ಮೂಸಾ ಗಫಾನುಗೆ ದಾವತನ್ ಇಂಕಾರ ಕೊರಿ ekadege faanuge da'watu qabulunu kuri mihun ebahi yahudin geterin ekadege faana dekulgari mihun bunye. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in. Nasara innaki mi ebbes deenige matiga tibainone. Nasara innaki ebbes sohharangal deenige matiga tibainone. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أدي إيسا غفان الله باوال بشريعة إنكار كرميهم إيسا غفان غوالي بغوالي من إجامل دي يكدي غفان جنبي حق تدو رنغل غويت دو كرميهم أميهم بني. ليست اليهود على شيء. يهودي نكيمي إبس ಸೊಹರಂಗಳು ದೀನಗೆ ಮತಿಗತಿ ಬೈನೋಳೆ. ವಹುಂ ಯತ್ಲೂನಲ್ ಕಿತಾಬ್. ಎಮೀಹುಂ ಮಿವಾಹ ದಕ್ಕಾವಳಿ ಫೊಯ್ಕ್ಯಾವಳನ ಹಾಲುಗಯೆ ವಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವಾಲೆ ಬಿ ಫೊಯ್
Taurat wasemihun gatuga hote adi Injil wasemihun gatuga hote ein komme fotigga hunnani ane foto teduko e fotuga hunrangalu takkama Taurat was Injil tedukure Injil was Taurat tedukure Taurat gove Injil go hunrangalu takkama Injil go Taurat go hunrangalu takkama komme foten ane foy tedukure enno was migeten bayakumi hong ebahi Yahudi inge terem wes Nasara inge terem wes ebbayaku eba Yahudi inge terem ebbayaku eba Nasara inna badwas mune emi honna ki ebbe sariyate gemati ba wale bune ebbe sarangalu dine gemati gati ba innun kam bune adi Nasara inge samay kota adi munewe miwahatan emi hon dakka ulni emi honna ba wale bune foitta badalu kurma fahoga kama emi honna Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebun futang bahi Taurat ga holiwring gatuga bawa lebun gotuga Taurat ingiro emi honna efotun teduma libikan dia hidayah libikan dia ennaus foi badaluko emi hon yang uni itur ganuma fahoga haggolikan dia ay Nasara in bawa lebun sariyatuga horangal goitabes badaluko emi honge fotang Injila badal ta gena ma fahoga hag rangal go emi honna mi oligen diei ya fahoga ebbay ka wada tiam mi fashi hag rangal go tugati mi honna ki timammen kama Yahudi ma emi honna rangal go tugati bi Yahudi na kimi ebbes pawale mun saharangal dine gamati gati bayennune adi Nasara yusmani Yahudi naki soharangal dine gamatiga tibai nune timannaminna mitibi haggurangal gotuga Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an kami bayan koddubani miwaha kaimihum midakka un halat ay kom bagutiga kam wahum yatluna alkitab e foin emihum ebahi Taurat wasemihum kiya ulun wagutuga Injil wasemihum kiya ulun wagutuga e fotuga e foittahoga hor hukum tang emihun rangalang inge ifoitta hoga hor hukumta imi rangalang ige imunang ige Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge fana bawali bi Taurat ga hori haggu rangal wa takkan syariat ga hori rangal hukum takkan adi Nasara inna besenga Isa ge fana Allah subhanahu wa ta'ala bawali bi muqaddas Injil ga hori rangal wa takkan haggu rangal tedu basul takkan ega hori enno wes emi hong ebbaya ka badu basuna ebbaya hudo korom media wa hum yatluna alkitab Allah subhanahu wa ta'ala yang ni kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim kadzalika ifadainne qala alladhina la ya'lamuna ayin ebbes kamen negiti mi hum basbuna ulni misla qawlihim hama yahudina nasara im buni fadainne ay arabin ei arabing emi hunga tako erak foten ni emi hunga tako neng erak fote Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa de fahum embi ma Taurat ga hori wa kataka Injil ga hori wa katang e syariat to ga mi hunnang enge emma kadzalika qalil ladina la ya'lamuna demmi kangkang mi kangkang negi timi hunga bahi arabing basmuni hama misla qawlihim emi hum bani fadainne ebahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki haggu gotuga hori be kalin non kama ekade gefano ed Quran dogu dawa kama subhanallah bima Allah subhanahu wa ta'ala miwahatan as-sawa wadigam Allah subhanahu wa ta'ala qiyamiddu hoga mi hum midakka ulun wahata Allah subhanahu wa ta'ala faisala rabba qiyamiddu hoga ekan dattaka miduga goinni mawad wassi fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fa Allah subhanahu wa ta'ala emi hunga meduga qiyamiddu hoga haggan hukum kurabbawana qiyamiddu hoga ma Allah subhanahu wa ta'ala haggan hukum kurabbawana du hoga Itu hoga Yahudi nabbes aingendan
nasora inti bi haggu rangalu fotigge matiga kan emi honna Allah baawali fotugan ikkan ibs masale ei hama rangalu diinekkan adi nasora innabu sedu hoga ingen dana emi honna dekuni dogu wahaka ikkan yahudi mestibi Allah baawali bi syariatigge matiga kan haggu rangalu fotikkan emi honna gatuga oti mikangkang qiyamit do emi honna bayam adi arabin nabbes adi arabin nabbes Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki ebbes haggu diine gennawa ngulwa be kale nun kama buni arabin nabbes qiyamit do hoga ma Allah subhanahu wa taala bayan kuddebwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi haggu diinagen kan ekale gfanu Allah subhanahu wa taala hadrata Igwalib ngai Allah anggawai kalian fan mistakunna gwalib wata kalian fan bayang koddu dawatu kan ei kan haggu dinaki qiyamat dan dunia konnan Islam din agama foga hen syariat tabani batil goswa kan mikan kan qiyamit dohga imha mistakunna faisala koddu wan fallahu yahkumu bainahum fa Allah subhanahu wa ta'ala emi hunga meduga hukum kurabbawane qiyamiddu hoga emi hum ibuna ulunu batil bunun takan azab dibwane qiyamiddu hoga emi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun emi hunga meduga ikhtilaf ufedigan dia kantata ikhtilaf edni haggu gotuga nun kamang ebunani Yahudi innaki haggu diinegge mati tiba innone nasara innaki haggu diinegge matiga tiba innone Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki haggu diinakaage wadagenne beekay innone miya mihunga meduga hor khilaf ta mikandattaka meduga giyai mahsudu haga Allah subhanahu wa ta'ala emi hunga meduga adlu wariniya ibwane huriha kamar rangala faisala koddebwane ehinduga emi honna rangala iginda dunia tiga emi honna midekkuni batil wahata hekkan den bagara suratuge sateka sadawan ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabanga honi waman adlamu mimman mana'a masajidallah waman adlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu Allah subhanahu wa ta'ala ge koluga ibahi miskituga namaduko Allah zikruko alokanko mana kuri mi haka bure aniya velikam bodu mi haki ka ko hiye mai Allah subhanahu wa ta'ala ge kola mi hum wananudi ge koluga mi hum namadu kuri anudi Quran kiyawa ulanudi Zikru kong astaghfar kong ulanudi itikaf kong ulanudi miskituga mifada maing alukandatta kong ulumuga furusatta nagala ifada kandatta kong mistakum mana koffi mi haka bure waking aniya verikam bodu mi haki ka koyye waman adlamu mimman mana masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha adi emiskitta faloko emiskitta kharab koram masai kofi mi hakabura subhanallah ehwima kirtun qur'anuge mi ayata me do almenge bajhe warabboda visnan hagigatuga miskitaki mi bimmati gawa emme muqaddas emme maitam miskitaki ay Allah subhanahu wa ta'ala gekolo miskitaki dem miskitta hoge terega khasatim miskite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun eba sabitwe sida datur hadagen datur kofadium huddawatim miskite ay al masjidul haram e miskiduga qura imme namadati enum miskitiga qura illak namad al masjidun nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskit kole miskiduga qura imme namadati enum miskitiga qura enghas namad al masjidul aqsa e miskitaki enum miskitiga qura fassate ka namad masjidul aqsa qura imme namad engei mi datur kofadium huddabegem wa miskitta demihuri ehem miskitaki ed daraja igga himenigem wa miskitta
Allah subhanahu wa ta'ala ge kolo miskitaki. Allah subhanahu wa ta'ala ge kolta bina kurma, ge kolta riti kurma, ge kolta hoga namaduga imko kandatta kurum, adi miskituga dauru ege emme furiham kutuga ada kurum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina wadagen ikadegfan Islami dawlatuga kandattan hardana kurbu mattaka elubi fiyawlata hogaterega emme iskamakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurbu kamaki miskite bina kurbu Madina wadagen nos miskite bina kurbi daturfu matiga gubaga madu kurba guba miskin Islam jenga furata bina kurbu miskin ngai imiski Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina kurbi adi gay wudu kogang guba miskita gos guba miskituga derakoi nama de kofimi yakang umrah ke sawab libene kama Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadisul qurabi hatar dua guba ga hunnawa kare fan emiski bina qurbi denge foga Madina wadage kare fan ge jamal ko mad qurbi tang ei Abu Ayyub al-Ansari Najjar onhaga Abu Ayyub al-Ansari ge kolo khairi dago yatimu de kujjegge binkole ballawagen itanga Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al Masjidun Nabawi bina kurabbi ema ikade gefan miski bina kurum foga hama ekani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski hama jessewiye ki namaz kurabwa kanno hama ekani namaz kurabbu ekanyennu miski tuga otiye miski tuga dawru warabbuda ekade gefan sallallahu alaihi wasallam mistakunna bayan koddebi edu wasta hoga kiyawada uni wes miski tuga madrasa ki tuga miskin hama jegen di unganna dinma horiha kama ngoti miski tuga mistahoga masalata ballawa faisala korobani wes miski tuga kawani koddebani wes miski tuga ijtimai bodati baik baddal untabes miskituga kuriya gendewa mihangos miskituga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waragina kangkang hinggewi imam miskituga dawaruga muhimmukan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mistakunna wararangala bayan koddebi Allah subhanahu wa ta'ala ge kolo miskitaki yahbima ge kologa korwe emme muhimmukamaki namad ege kologa mi korwe emme muhimu kamaki namad ima Allah subhanahu wa ta'ala gege kola mistakunnang aumang eba gawalewe komme duwa fasfahar bangi yaki ei siarengai Islam dinu ga siar tahu terega himeni gamwa siare annida himai gawalewe mengai Namadang awam mistakunna gwalawini tibe hulan engi wadagan lawane mistakum miskita gena umattaka namad wagutu jehijjekan mistakunna bayan koddeman tafat eki kahala maswarata khiyatan husahirun mihin hadam wiye ehen nawas ballawa Allah subhanahu wa ta'ala hadratun noti bangi syarau qurabwafa Jibril gafan wadagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kalimata bangi ke kalimata ekade gafanan Jibril alaihi salam bayan kodbir Umar gafana besogam fuloga feni wadagen fihim bay bebe kalnas feni wadagen mi kalimata embima bangi sarologe miyai fardu fasnamada ado haroko bangi mi goweni ya bangi ke kalimata kabbalayo namadan awam mistakunna warabbuda mi goade beni Hayya ala salah namadang awmang awas begannar diri ulumuga masakit taka iti myogutu huttala hayya namado gutuwajje namado gututtaka kangam madu jassala hayya ala salah hayya mane ki awas begannar hai war hamasa josh gaya gonne hayya ala salah hayya ala falah kamyab hodan dimang awas begannar hai Namad kuginne kamyab libeni himma falaha kamyab hodan dimang awasrigannar hayya alal falah aneka fatis damad bangi gesni kamballawa as-salatu khairum minan naumi
නිදුමව්වර නමාදුමා හයකම් බොඩ දිදාපති හෙන්න ඕන්නාර හවත්තේ දුවාර අස්සලාතු ඛෛරුම් මිනන් නවම් නිදුමව්වර නමාදුමා හයකම් බොඩ මේ සිරුම් කියාලුවේ කලිමතකින් නෝනේ අඩු හරුකොම් මුලි රහම්මි උලානෝ වෙනි අඩු හරුකොම් මුලි රහම්මි කලිමතම් මි උලානෝ වෙනි මිස්තකුන්න කියා බොඩකන් නමාදමි බාර උලුනි බල්ලවා කොම්මෙදෝ ෆස්වහරු මියව්වර වකින් බොඩ ගෝයාලෙවෙන් ගොවිත්තා ෆස්වහරු මිස්කිත්තකුන් කොම්මෙ රහිග්ගස් කිතම් මිස්කින් හොරිහා මිස්කිත්තකුන් එව්වගුතිග්ගමි ගෝයාලෙ රහුග හින්නුවේ මි අඩු නුෆෝරා එව්වෙ සිසාබෙන් හොන්නානේ එම නමාදන් අවමගේ ගෝයාලෙ එහෙම මි එංගෙනි ෆරුදු ෆස් නමාදුග මුහිම්මුකන් නමාදන් අල්ගුණුමෙන් අහම්මියතුකන් දේන්ජිහේ මින්වරු hama ekani misiar bangige misiar badari kam gaves mi hama wegendani aidan nikam ballawa bangi afoga mienna duwa gaves Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah ballawa hadwa gangulwa ila rabb hazihi ad-da'wati at-tammah mi furi hama gwale gumuge veri ila rabb hazihi ad-da'wati at-tammah iha furi hama goale gum duwa sewa gen subhanallah hada furi hama goale me kami goale gune duwa ferheta sewa gen ema mifada muhimmu iskamid deifawa mai alokame fardu fas namadati namada goale we hindu biru kam fajdinu gai wara kurung hayonwane kame එහෙම කීර්තන කුර්ආනුගේ මේ ආයත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වාහකතේ බයන් කරදුවනේ වමන් අග්ලම් මිම්මන් මනඅ මසාජිදල්ලාහි අන් යුذකර ෆී හස්මුහ් අල්ලාහගේ මිස්කිත් කොළත හොගා ඉලාහගේ නම් ෆුළු ගනවි zikru කුරවි ඉලාහ තකාදා කොනේ නමාදු අදා කො කුර්ආන් කියවා zikru කො kurin denne itikafa horiha kam mi tera wadigen dal mikankan kurum mana kora mi hakabure aniya veri kam bodu mi haki ka ko hiye nikam ballawa romanum baytul maqdis bandu kolli masjidil aqsa wananodi miyadus nikam ballawa al masjidil aqsa al-masjid aqsa muslimuge ting haram muslimun amang kamayaki hori duniyage horiha kan godta hakon idatur korni al-masjidul haram amang kamayaki al-masjidun nabawiyyan idatur korni ekam e furusade boyto al-masjidul aqsa yadda wallawa al-masjidul aqsa ewani yahudinge viha aitta dahuga miyad emiskita miyadu wanumuge miniwan kamenne muslimunnaka libi faynni ehem wima emiskita masjidul aqsaya mistakum wanum mana kuri baya kawre aniya verikam bodi ka kohije masjidul aqsaya dembe ehem miskita ehem wima nama Allah subhanahu wa ta'ala ada koranje namadan hurasselum mige ekkamaki mistakunna miskita wannan hori maguta banduko mistakunna miskita nuwadewegen hedum nuwata miskituga namadun ukurwegen hedum hamayagu miskitakum miwe bangiga adugadakam baymi hunang undaguwa waha dekku subhanallah mi sharu wefawa kami bangiyaki bangiga adugada wahakaya bangiga adu yedi nidang undagu wahakaya bangiga adu khandaran jehe wahakaya mihir dakkan hewar wahakta mi subhanallah emima mi bangi migone mistakum miskitak gennam bangi migone mi adu iwuna mistamuga kamfaitakam mi adu iwuna nude masaki kuramwanata එහෙම මේ ආයත විතරන් එපද මිස්මි හුවසල් දෙක හිඟාදා කොට කන්තපුර වේ කම් ගාවනීන
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها miskita hoge koranji alukan kurum manakong e miskita falu kuram masai kong e miskita kharab kuram masai kong balla miya duas alun nang fene India ke baik hisab to hoga dunia ke baik gaum to hoga miskita kam muslimun nan wadwe ne kong hada e miskita ham thalo alwa he bon e miskita falu kurung e Allah be kolta falu kurung e Allah be kolta kharab ko be kolta falu kurung e ima ewa kata kiri Quran Allah Taala bayan konta bani eheng eves tane faru kuruma bure manu ba kamboda amalekang Allah Subhanahu wa Taala waraboda kofa udigam wa kamekan Allah hadratun kum fada azab sayla funwa fane kamekan ilah ge kolta faru ko e ge kolta kam mi honna nuwadwe ben hada ge kolta hoga thalwa ge kolta bandu kofa behet Ima mi ketere am yeto alun na hame yaqinu baseba inge Masjidil Aqsa mi ketere ga iba wadegende wa ke muslimun am yado furusatin nei e main haraman kos namadu purwena furusatum yado muslimun na gelli fawani ema nubakam bodo amale mi yado alun na mi fenigendani Palestine ga Yahudi mi miskin mi hon hisoro hogan tibetium hamaya ko dunia ke dembes mi fada miskitang hama dunia ke Allah ge koltang e bohori bai tentang ha bai gaum ta hoga e bohori itantana muslimuna namadan wadwe gen hadafa hori tentang e bohori e ham hagigatu gas hitam koran je kame warad dera kame ngai amaya kaubatullah ge fulus ingi wada gannawane jahil zamanu ge kaubatullah ge fulus e hori etanga bututa ge fuluga tera buduta badda nabiya sallallahu alaihi wasallam kirtimay rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah ga tera ahar heda kurvir was Allah subhanahu wa taala ga hadrata tauhid gawalum e khalifan demi honnawi muslimunna qawbatullah ge fulari haggos minimum kama yaki namad kurma tawaf kurma mikandat takang huras takang idwa ho sama oikang almen nang hama begendia inna wasijrang abwana haru kiritima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wadageng Makkah fatah kuraba kaubatullah gefulu gefulung ebudutan neru bawa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam gefulu tahir kurabidwas itu haki hijrain abwana haru Ramadan mahoge bihiwana duas dan Allah subhanahu wa ta'ala yang kawani ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin emi hunnaka ibs haggen lonnane biruwari kammatiga tibegam menwi emiskittaka wano Ima Allah subhanahu wa ta'ala ge kolta haki ge kolta ka dewa haggu maqam den jihen haggu gadara ihtiram den jihen Allah ge kolta ka wannan jiheni birwari kam matiga tibe tohiru kam matiga tibe Allah ge kolta hadiko kanta kura kanwa fenganu gadang erigen ngas velita kaiki kisad takaiki Allah ge kola badigen wan Allah bekola wannan jiheni saf tahir kam mati gati lonu mudu fada ichi kagen miskita bade namadu Quran tibe iru kari tibe mi honna ge timage anga honna was nuba was doa ing ek wa gillunta malaika bekanas di wada gannawa kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de ba fawe hama ibata singiret ichi boya miskitan ngerum Angga saf noko singiret iki boy miskitan ngero kubato mi kita fate ima Allah ge kola anna je saf ta ko ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid e adam darinne komme miskitaka dair zinat teri kam mati ti saf ta kam mati ga ti ba mi hunda ma kana lahum ulaika
ما كان لهم يميهن كنتي بس حق الله من قواني أن يدخلوها إلا خائفين بيروري كمتيغا تبا منوي مسكتك بنو الله بقلب بنو إنه إذن تم فلو كلن إذن تم خراب كلن إذن نميهم حتيار آيكي إذن تم بد بلوا مسكتك كيها بولت جلون تنگدني كيها بولت جلون تنگدن الله بقلتك wannan anganya ne forta biruri kammati tibe ne gekkolta kan wannam yonnani eka gambutang araja hatibe beskaya ihtrame gadarenne Allah gekkoltera bay miyum gekkolta ho talwal walani subhanallah ema miskitta kan Allah gekkolta kan namadan hadirwa mihus biruri kammati tibe namadan hadirwan jiheni दुनियावी वाह देखूं मिस्कित्ता होगा यही हुद्दा बेगम वाह कमें गहन्ना वस नमादु कुरमुदा गड़ी का विश्वास है देखूं में नहीं दुनियावी वाह दक्का इरोस मीहुंगे वाह देखूं मा विदिन नवी मीहुंगे मस्क्यों फद कंतत्ता मिहिरी मिस्कित्ता होगा कुरुं हेवनवा और कंतत्ता मनाया फा होरी कंतत्ता दुनियावी एक कंकबा बहे गोतुं वाह देखूं मिस्कित्ता होगा वसे बोई सारा कवि अफारी खावे नि मिहंगोस दुनिया ये बाइक कंते तकाबे उस वाह दिखे नर्स ए मिस्कित तकंग अल्लाह सुबहान ए मिस्कित तक अदा कोन जय मुहिम मतिरी माइंग अलोकंग अदा कुरे वगुत मिसाल का बंग गोए वगुतुगा मिस्तकुन नमाद कुरुंदा वगुत होगा मिस्कित होगा मडमाया तिरिकम मति तिबंजेहनी मडमाया तिरिकम मतिगा तिबंजेहनी नमादं हुन्न मीहकं दगुआ वर कुरान कियोस Quran kiyo mana kurba namada mun nabi ka mudaguwa war Quran kiyo envi ma alun menge phone ichi ringwadu siviganwa nami swara boda handanu ga bahattanje ka war ginafaru miharo mifahakan asa war eba ive phone ka ringwadu namada tibe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurba namada tibe mi hunna iwe war Quran kiyo sakale fan sallallahu alaihi wasallam korba faywan hema mikan tatta waraboda samadu kan den jihene miskitta kan annan jene birwori kammati ti wallahi ngawani lahum fid dunya khizyun ifadain kan tak purai miskitta horumai kanda miskitta kharab ko miskitta falako etan tanuga namadu kurang annami hunna namadu emihun namadu kuriyanudi hurassala miskita gel nundi mifada kandatta kura mihun lahum fid dunya khizyun ifada mihun dunya ga horin ni kameti kame mi dunya ga kommes waguten annan ifada mihun Allah ni kameti kurabwan wa lahum fil akhirati adabun adhim adi akhiratu ga bodu wegem wa azab giyai mahshar do hoga ifadami hunna bani tayyar kura bodu wegum wa azab walahum fil akhirati azabun adhim hembima Allah subhanahu wa ta'ala ge miskik kolta wara algomenna wara bodang ahmedukan denje hifawa thantami miskik kolta Allah ge kolta wara boda algomen miskituga madmaya tirikam matiga tibenje heni biar algomenna fene namadangas baik kuda kudim wes miskituga aduga dako sakara jaha kantet korom datan fene mi orang hitam korin je kame baik kuda kudim namadu korom da wagutu boro namadu ga puratama dera kotuga sarakam maghrib isa midanamadu ga khas ko imam Quran kiwa widarun da wagutu hoga wes kudim aduga dako sakara jaha ki kudinna kair tibe kudinna wah kadakka faratang beri bala mi namadu adab taka wes mulai khilaf kan tentang ehmi harus kita nganna kuda kudim wes waraboda mi kan taka mai tu birwati wan jehe nanti khas ko kalau main bafaing waraboda almen ke darinna miskita ki mi kontane kam wisna den jehe Allah subhanahu wa ta'ala ki kolokang kan tiben jehe kiritum Qur'anuge bagara suradu satega fanarwanai miatuga Allah bayan kodwani qibla gawahka
gibla hodan masakko gibla eki kobayakan neegi jahaladu den kanta kuram wi koy walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim walillahil masyriq wal maghrib maghrib farat masyriq farata maghrib farai ebahi iru ara farata iru osse farai milku odigam Allah hashe fa aynama tuwallu yabamim komme tanigati ve komme dimalaka kurmatili kam gavias fasamma wajhullahi edimalik Allah odigam veye innallaha wasi'un alim hamakan Allahi thanawase odigam wa muladden odigam wa raskalange kirtan qur'anuga hama ekani miyayin adwa hafe miha bunale kommen gibla kurimatila kan nujihe namaduga hama ekani miyayin ekani adwa haga miyaya mi kan qur'an hama ekani miha kam miyangoniyo kirtan qur'anuga gibla behegotum unnayataki hama ekani miye miyayin ekani miha kodwa hafe ya bunale miyatuge mutin Allah hangawa fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah komme taakutibe komme dimale hak kurimatiliyas e dimale Allah wadigembe e marangalwan hijje ami ayata ki waki khas hadisa ka guligam baawale bun ayatin mi waki khas hadisa ka guligam baawale bun ayatin mi ayata ki aslaki namaduga kabatullah ge fulak kurimatiliyagen alumin tiben jeheni wa min haisu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram kurimatiliyagen namaz koran jeheni mi khas halate Jabir radhiyallahu anhu idalwani ebe kalum hamram ege terega olun iru idalwani khalu foe khalu andiri rengaye andiri ye bunyas andiri rekei aharmen etenen hama ekakabbes kha andiri kamungos khari hunna mihawas wahikollanne den namaz wagtumun timanna wenna gibla wi farain hodan udagu icche pallawa khari tibe mihuwas wahipuranne khari tibe mi kunta mihaku horikam besnege ehawas andiri reke ai den timanna menge terein komme mihakus emi hakan ei gibla hen hiwa dimalak kurimatila ngerega mi namaz puri isha namaz idung isha namaz tar hunan andiri fata rabbana fatis namaz emi hakan ei gibla hen hiwa dimalak kurimatila namaz pur dem fatis wima mi nguni bay mi honna ngatimanna gibla nun kam mi hore woni timunna namaz kuri midimalan hore anekam timunna namaz kuri midimalan hore ekimi honna eki dimal tibega mi namaz kure woni emadan kihinetto hadane aneka namaz kuram wi to arame baybe kalunna gibla kanno mi kurmati debuni mi andiri kam go sabu den ebe kalun nimmewi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddewuni ma ekadege fan mi waqatan nawani hangurama kanten nimigen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kalun wadagen miwahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam midni Allah rasulaye wara andiri reke hama ekakabbes gibla wi farate bes negun wahi qur'an ema komme mi hako semi hagge ijtihadun mi hagan ei gibla hen hiwa dimala kurimat lagan namaz kuri den mi namaz kinatto wani aneka namaz kuranto jeheni gibla num faratan namaz kurunu mi hunga namaz suhawanato namaz aneka kuranto jeheni den ege wadagan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amilla fulang ibbe sicce bidalanwana diinuga kantahuga wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kede fana amilla fulakan ibbe sicce bidalanwana in huwa illa wahyun yuhai kede fana bidalo icce ki wahiyya eggota bidalwa icce kamga minwin weye
Deke defan madu kurabi wahiyya. Den Allah miya iba walabi walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Iru ara farata iru osse farange bahi muli bing muli duniye Allah shamil kodigam wani. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Tiaba mihun komme tanegati bikam gavias gibula hodon tiaba mihun nang undagu wajje kama banya. Gibula kan tiaba mihun nang enge dimalaka mas gibula hodam masakko gibula hodam ijtihad ko masayko ei kan gibula ki hiwa bodang hiwa dimalaka kurimat ragan namad kurima fai namad wallu fasamma wajhullah. Ifada wagutuga komme dimalaka kurimat ragan namad kurikam gavias fasamma wajhullah. Fahe e faratige dimalik Allah wadigumbe fahe ei gibula kamuga belevene ei gibula kamuga belevene hwima kirt Quran ga miyayatu miyengeni gibula hodan undagu wajje komme wagutig gawas emihakan emiho gibula hodan kuri masakkatun ei gibula kan ena engigen edimalaka kuri matlaga namad kon nime fahum Enang air namad koroni gibilan nungkang enang engkunu kamgawe senage namad sohaye enamad alung ena kurakar nujhe namad soha namad kurakar nujhe kirtu Quranuge miyat ge wah ka bayan kodduga himati ehma ebe kalunge erege namad soha enamad alung kurawaka dihwada nugannawa enamad soha Inna Allah hamakarun Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un khalqu takunna nuhanu dīrati wadigan nawa fadul wantaras kalange kankam mis takunna dacchen nukurawwe Allah subhanahu wa ta'ala ilahu syariatuga wani lui faseha guittaka ilahu subhanahu wa ta'ala mis takunna labbafa mis takunna Allah ga gibla hodan dati wajji halatega komme dimalaka emi hakan ei gibla hen hiwa dima edimalan ena kurimat lima Allah wadigam ve ena hori gibla he Allah wadigam ve ena galukan Allah qabul kurabba fiya wasi'un alim hori hakame molad den wadigannawa parakuladu manta ila Allah subhanahu wa ta'ala adam bima mire mi ting ayat ke kur khulas wa ka be ko tumi wah dikuni Allah subhanahu wa ta'ala amen rihay men naki kirit Quran ge wah katan adoha wah katakun Ibrahim hasil Quran ba kan gala bash Allah subhanahu wa ta'ala dunia ga siyakan akhirat ga siyakan debal men ge din ge hukum ta amen fahum kod bash Rakaya zau muti kurawas waruge imuge taufiq ma Allah ala minna min kurawas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa